nyamban. Jadi selawat. Bulannya bulan keputusan ayat selawat, maka bulannya perbanyak selawat. Kalau ingin bertemu dengan Nabi dan ingin lihat wajah Nabi, wajah Nabi Muhammad Allah menggambarkan tu. Kabadrul kamari, bulan dah indah ya Allah. Sampai ke lidah Nabi, Ja'fur ni ke lidah Nabi. Dari wafat Nabi, waktu kumayang ini, namun tu apa? Grup mati. Ya poh dro Ja'fur. Ipoh dro Ja'fur karena Nabi kawafut. Jadi hanali yang dikalon, yang diinginkan, yang dirindukan hanali, maka lebih ket mati ketimbang hanali Nabi. Li wafat Nabi, cumanya grup lama tu mati. Nyanban kerinduannya Ja'fur kepada Nabi sampai dipoh dro karena hanali Nabi yang dikalon. Duknan senang nanti kalau wajah Nabi. Maka dia dalam biah talim kan sebut Nabi Muhammad. Yang kecil-kecil baru orang galak masalah bergeturi Nabi dia. Yang Nabi yang naguri. Mana turi Nabi? Belajar sifat-sifat Nabi. Dalam biah talim dia kan sebut. Oh indah. Lam yatalim khantuta mutlaqan abada wa madasabas lam fi madazamani Allah minhu dawabu falam taruba wa ma Dubabantun abada fi jismihil hasani Allah dan seterusnya. Yang baca lele semayang. Nabi hentam melumpah malam uras selama-lama bersemangat. Nabi pidani ba'da mana sepanjang masa di wiladahana meninggal kali khatan lahilam dunia hati Nabi hana dom dengut yang natepit asyid kulit mata bayang dan jalan ura hirun lalon takalan rupa oban nejak dalam kawan menyembah di Maulana. Nabi hantam nak melumpuh, makna hana lumpuh. Nabi melumpuh hana ribli. Nabi na melumpuh, cuma lumpuh Nabi hana ribli. Tanya lumpuh mai dia. Nabi melumpuh Nabi je keburuhan je ke dalil. Kan makna maksud ulama tulis Nabi hantam na melumpuh, hana melumpuh ribli. Nya maksudnya kan sama sekali Nabi hana lumpuh. Karena dalam surat Al-A'raf Nabi nak bermimpi. Cuma mimpi Nabi je ke dalil. Anaru iblis. Alian Nabi nak hantam dengar yang nak tepik sekulit mata. Yang tanya mata tepik hati budak. Alian Nabi menyenajak langkawala menyembah di Maulana. Nabi jak ngurung panjang Nabi dipalit. Nabi jak ngurung tu'et, panjang Nabi dipalit. Itulah Rasulullah. Ngurung panjang najak panjang Nabi dipalit, ngurung tu'et najak panjang Nabi dipalit. Tanya jak ngurung panjang, tu'et tanya. Najak ngurung tu'et, panjang dia. Nabi berangkasa aja kejak, tetap panjang Nabi dipalit. Itulah Rasulullah. Luar biasa Nabi. Sampai palu Nabi, ru'uh Nabi, sahabat necum. Cok tabaruk. Karena ru'uh Nabi bau kasturi. Sampai Nabi wajah potong rambut, sahabat berdesak-desakan cok rambut Nabi. Karena cok tabaruk. Cok keberkahan bak rambut Nabi.
Ha?